Može i da se krećemo. Tako se. Samo moram nešto možda. Koliko si planirala? Čekaj, pobedi Ajde, gdje ćemo, evo ovdje. idemo live za nekih 5-6 minuta kad završite, samo možete pročitati do nas. Super. Ajde. Samo na kojem. Može? Pa ajde, kako god. Ti onda komanduj kad. Može? Može. Ajde, kako si izgledali ovi prvi dani na Kopaoniku, kako si zadovoljni? Pa zadovoljni smo, nema nas puno, još čekamo igrače iz NBA lige da se priključe. Tako da su, da kažem, ovaj pripremni period bio malo teži nego uobičajeno, ali treniramo dobro. Bilo je kao i uvek nekih sitnih problema sa povredicama, ali dobri smo, sve okej sada. Kako provodite i dane van treninga? Pa nema nešto puno slobodnog vremena, šta znam, ništa nešto specijalno, nismo imali sreće sa vremenom, u početku bilo dosta kiše, ali evo zadnje 3-4 dana malo lepše vreme, tako da tu smo u krugu hotela. Se promenilo nešto u odnosu na prethodne godine ovaj rad ovdje? Pa nije, mislim da isti stručni štab, dosta istih igrača, nema razloga ni da se menja nešto što je u posljednjih nekoliko godina pokazalo da donosi rezultate. Što se same Kine tiče, jedni kažu evo Ameri sve slabiji, a drugi upozoravaju na sve ove ostale reprezentacije koje su... Pa dobro, mislim da smo pričali o tome i u početku, turnir će biti izuzetno jak, ima još praktično mjesec dana do samog početka da se vidi vezano za neke povrede, eventualne nove otkaze u kojim će sastavima definitivno ostale ekipe ići, ali mi ćemo se truditi da od prve utakmice u grupi, uopšte od prve pripreme utakmice sad u nedelju u Čačku, probamo da izgradimo nešto što može da napravi rezultat. Obično kažu da jedva čekate posle ovih priprema počne utakmice. Da. Je li istina ili... Pa jeste, šta znam, ja lično volim da se skupim, da se družimo ovako u kratkom periodu od mjesec, 2 dana, brzo to prođe i uvijek nosim lepe uspomene iz reprezentacije, tako da mislim da ne pada teško ni ovaj pripremni period. Može malo o klubu? Može. Čisto da čujemo utiske sad, novi ugovor i to sve. Da, pa ništa, eto 3 godine sam tamo, potpisao sam novi 3-godišnji ugovor. Dosta je promjena u ekipi? Da, promjena u ekipi, mislim da su ambicije i dalje iste, osnovni cilj je osvajanje odbrana titule u Nemačkoj i osvajanje kupa i pokušat ćemo da napravimo što bolji rezultat u Euroligi. Ali potpuno si se uklopio, našao si se tamo, odgovarati sredina, odgovarati klub, pretpostavljamo. Jeste, odgovarati trener. Da, i sarađivao sam prvo sa Saletom, sad je Deo tamo, dosta ima ljudi sa prostora bivše Juge, tako da privikavanje i nije bilo teško, ali osjećam se dobro, pravimo dobre rezultate i to je sigurno jedan od razloga što sam srećan tamo. Jer se osjeća, često vidimo Henesa da dođe na utakmicu, jer se osjeća ta podrška velikog, da kažem, Bajerna? Pa da, dolaze, mislim da oni češće i više prate nas nego što mi imamo prilike da idemo da gledamo fudbal. Ima određen broj igrača iz fudbalskog kluba koji su stalno na utakmicama. Dobro, predsjednik Henes je tu i predsjednik sportskog društva i uopšte našeg kluba, tako da i on želi da bude upućen svakodnevno u to šta se dešava. Sve u svemu mislim da klub ima potencijal da bude još veći i da želi da bude u Evropi ono što je fudbalski klub u fudbalskom svetu, je sad sigurno da treba i vremena da se do toga dođe. Ali hoće i publiku da digne, da kažemo, da ne bude ona klasična evropska neka. Pa da, mislim u planu izgradnja te velike nove dvorane sa
Red Bullom hokejaškim klubom. Mislim da će biti gotova kroz 2-3 godine. Malo je teže dovesti publiku tamo jer je i fudbal i hokej su sportovi koji su ispred košarke, ali sa dobrim rezultatima i velikim imenima ostalih evropskih klubova posao je lakši, tako da je kad god su atraktivne utakmice ili neke bitnije polufinala, finala, borbe za trofeje, dobra atmosfera u Audi domu. Da se vratimo na reprezentaciji, si bio u Kini? Jes, bio sam u Kini, ne znam tačno koja je to godina bila u Shenzhenu, baš sa univerzitetskom reprezentacijom. Kako su utisci tada bili? Pa uzeli smo zlato, tako da sve najbolje. Pozitivno. Da, pozitivno. Dobro, ovaj Foshan, da igramo prvi krug, to je odmah pored tamo. Da. Tako da je to taj kraj Kine. Da, prelepo. Odlično. Hvala. Da li se uopšte ima dilema oko ostanka u Bayernu? Pa,